Jam daw siya kalin Mbappe habapet haka klub Real Madrid haka ba menta kayom naki jingja jong kalin Mbappe naki sansin yelekai ka Real Madrid kala job baro sansin kata ala wekol persya ka Celta Lailan not call persya ka Manchester City Saula wekol persya ka Elche ala wekol persya ka Manchester City Laila arkol persya yak Atletico Madrid Henry hadin kajing wan phai biang jo kalin Mbappe seka klub Real Madrid na kajing mensau ka Real Madrid kla limno hakmat ka Mallorca da arla wekol kla limno hakmat ka Bayern Munich da arla wekol bat ne kemit kalekaj da marsikol bat ka Girona haka jilekai haka La Liga haka ba mentah haba pej haka mijiken poin haka La Liga ke Barcelona kelatam rupon ia ke Real Madrid. Bat lada ke Barcelona kan job samenta kemit haka jinglekai. Persya ia ke Espanyol kumta ke Barcelona karsetamno haduk kendai pon ia ke Real Madrid. Henry lada jaba ke Barcelona mentakan matno ke jing syariah mahkamah ke Espanyol kumta ke Barcelona karsetam tangda kini kihin rupon ia ke Real Madrid. Wadla dehi ukalin Mbappe pelayu tep kol buntam haka La Liga menta kayom haka bahadu menta pelayu adu arpulai kol haka La Liga. Henry snubok pat na kamta klub Real Madrid haka bah kijinglekai ka nang mate kijing syarem. Haka bah kijinglekai jong ka Real Madrid ne kamit bat ka Barcelona menta kamit ka dei karau ka balai pawai haka La Liga. Kad bah apa paipat sya ke jinglekai haka Champion League ke Real Madrid kelamat no ke jing syarem hakmat ke Bayern Munich da arla wekol haka jinglekai ke badai halaying jong ke Real Madrid kumta haka Champion League quarter final second leg ke Real Madrid kan se kun biang pesya ke Bayern Munich kata ka kat ndru trik mentaup nai April haka por kat asisten Münster kabadai karai kabakut manoban poi semifinal hap deng ka Real Madrid bat ka Bayern Munich. Kum talada ka Real Madrid kan limno akmat ka Bayern Munich ka quarter final Champion League bat lada hak La Liga ya ka trofi la banjo kurno da ka Barcelona. Kum ta jam daw sya kalin Mbappe ka klub Real Madrid ban kur trofi menta ka ayom. Hakabana duka Copa del Rey ka Real Madrid ka limno tang hakarau 16. Bar ka ba ab jeng ma mentah haka Champion League quarter final second leg bar ka ba ab jeng maru haka La Liga namar ba ka Barcelona kelatam mentah hadu rupon. Lada ka Barcelona kan job sa mentah kamit kan satamno ya ka Real Madrid hadu kendai poin. Kabala don jeng ma shisha ya ka Real Madrid ban yokur trofi hak niki artli dijinikai mentah ka ayom haka La Liga pa Champion League. Tetungan sepet ya karai ka bakut ka katnru trik lah to ka Real Madrid kalan emban kelibiang ban penpai ya kana ka sikol pelatam da ka Bayern Munich kublai sibon.